Bah. Horas tulang. Bah. Ay siyon ba? Horas. Oh. Ay siho. Raw jauh. Si Marmata daw tulang. Bah, si Marmata. Jadi aning marhua horo niat kusog bah. Biasa mah tulang dondongan di bariwa nih barumu si Kristin tulang. Bah dongan ni buruku si Kristin. Jadi nah itu nah do son. Biasa mah tulang Rojo di tulang mana sa binoto joy dia tinggal nih. Job ditulangin na roa. Ini joy telepon paribani si Kristin. Roma huwabangin na ini tulang. Oh, ido. Baik mah gabe jala horas. Jadi berarti harus si Marmata dongan nomor telepon itu rusate. Itu tulang. Oh, iya. Nyot tulang dah karo kubo na dia anak itu tulang. Bahaya. Mana na tulang. Bahaya hari bumon. Marmata. Marta tulang. Bah martabak. Lema tulang mi. Nah, tulang. Enak kali ini martabak. Martabak apa ini martabak? Ya, martabak tolor di tulang. Toribo tahu selera aku teh. Ai tulang modak ya lebih malang tolor. Ai hotor hutolorino urcare lo ah. Oh, itu. Ai do api tiap hari do nena tulang maniopi tolor. Ido. Oh, itu tulang. Ibe nalo modor di natulangi ura tolor itu. Iya. Oh, lo baik mah bagus. Baik mah rajin mah horo. Toribo to horo sa duni natulang mi. Tersingok nama ngopi maju kita Marmata te. Oh, tulang. Imbai bahasa lang pola. Ay naso mangopi lo. Ada undang pengopi aku tulang. Bah, jadi ano ba inuman mo? Ate. Golorong niyan susu mah tulang sama nusu sih tulang dagal susu. Ba susu. Ay si turning manusu doro jabo Marmatayan waro. Da ko. Daw tulang na saya bau kopi tulang. Susu mah golorong tulang. Anong do molo susu. Oh, je susu me ba nate. Molo subuh itu tutu kopi ya. Itu tulang kesehatan susu itu si batin itu tulang. Ido ni Marmata le natulang mo takya bile ni bamanusu ah. Kristi bajo susu ni pariba mo ba? Iya pak, iya. Boleh hati. Susu mana bang? Ay ho abang dang di luar dang di jauh. Terus wala na manusu ah. Baba masuk na manusu di luar songod dia do. Bah, ini loh pak, ini abang si Marmata ini kalau di luar pun kami ketemu mintanya minum susu terus pak. Oh gitu iya, loh, pak. Gitu mak. Marmata. Luar tulang. Makanya jom songonari dah. Tulang asal mana kerejo tulang. Iya kan perlu juga diboto tulang ah. Dia soalnya tulang mengubahkan nomor sahih tulang. Baru batu bat. Ati nada itu doh. Udah tulang. Aja, ada takas dokon. Ay mo lo bereng si kilas heranarong lo bereng ilmu kita tuh. Tulang soalnya mah. Ada tulang membuat dokter pinahan. Dokter berarti pinah do dah. Dah tulang dokter hewan dah tulang. Bahoy, dokter hewan. Oh, baik mah horas mamang hila. Tulang. Soalnya tulang asal marung kegiatan tulang. Bagus lah. Ay tabo no marhila dokter pinah, dokter hewanon. Nauri po na kida ito do ba? Do gabi rarak to makataho. Arong ibo ko suntik mo si Marmata. Torsuntik ko man at tulang midang to, bidang bana mi. Ay mangubati na marsay do na kinilokok ko. Boy, ilokok ko gabi det. At torsuntik ko mat lusis tinggi ba na tulang mo? Torsuntik ko na tulang ya. Suntik ma. Tulang tanggung jawab. Rarak naman nung makatay na tulang ni. Mardo mo ahira-hiron na tulang mo. Tiyak borgin. Olo siya nga tiyaw. Jay torsuntik ko mabulus ba? Pasok ata kami. Moloho perlu masih suntik ko. Ayo lo ganuk borgin morong-morongi hoy pulo mani. Suntik ko ni Marmata. Atong songono me Marmata. Dua sama bulusan namin suntik. Tang tikos beon. Muluboy at tordosis tinggi mamain si torso. Jadi songono do bah Marmata ay ba ma sabekil lo itanak kini do ba. Oh, tulang. Ido do ba ma unong pasti resu kan ido no aing. Oh, tulang. Jadi taringok pariba musik Kristin ngai boto kan guru karate do mana? Iya tulang. Ngabinoto itu tulang. Oh, lo ngabar cerita pariba ni gurumu si Kristin. Iya, jadi unang may ko sutung itu jeng balik ko do ba. Aja sing lima tulang dah, undak ujar tulang kayak begitu narong napkin paroki tinggal pun 5 baby ning si kasih tulang sih. Bayi do ning makasih ko, bay maraji-raji mahoro to sonate.
Puit. Iya, baik main. Isa ni tulang ulang man. Olo, mulai hati dah. Iya, mana medalan. Baik neng tu dia mesti bodoh mertabaki. Bah, terhirim na tulang mana non. Tulang. So tu. Tulang. Si so tu.